должны пройти чисто. В этом отношении попрошу всех вас уделить особое внимание. Спасибо. Кече Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымын Нуржан Шайылдабекова, Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишевдер биргеликте Чүй өрөөнүндөгү райондун мамлекеттик администрация башчылары жана өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери менен жолугушту. Жыйындын негизги маселеси референдум жана жергиликтүү кеңештин шайлоосуна карата болду. Чүй облусунун башчысы өз сөзүндө биздин милдет шайлоого жакшы даярдануу жана керектүү каражаттар менен камсыз кылып даярдануу дейт. Наша задача Чуйской администрации, а также районных администраций и местных айных кенешев. Наша задача основное обеспечить готовность к выборам. Это в первую очередь связь, свет, находящиеся УИКи, состояние УИКов и так далее. Все вы об этом прекрасно знаете, и вы знаете о том, что эти выборы имеют большое значение, потому что выборы местной кенеши это особый случай, тем более к нему еще в этот же момент мы будем проводить референдум всего народа по новой Конституции. Андан соң Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова сөз сүйлөп, жыйындын катышуучуларына бардык аймактарда шайлоого даярдык жүрүп жатканын жана талапкерлерди каттоо убактысы аяктаганын эске салып, ага катар шайлоочулардын тизмеси Чүй областы боюнча өзгөргөнүн баса белгиледи. Шайлоочулардын тизмеси Чүй областы боюнча өзгөрдү. Акыркы президенттик шайлоолорду салыштырмалуу эгерде 17-жылга салыштырмалуу алсак 100 миңге Чүй областы боюнча шайлоочулардын саны көбөйдү. Албетте бул калктын санына да ылайык болуп атат. Мисалы 16-жылы биз 6 миллиондук жаранды каттаганбыз. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө жалпы калктын саны 500 миңге көбөйгөн. Ошол шайлоочулардын тизмеси дагы ушундай санга дагы көбөйдү. Чүй областы боюнча азыр референдумга жана жергиликтүү шайлоого тизмелер чыгарылган. Биз контролдук тизме деп коебуз. Контролдук тизме референдумга мисалы Чүй областы боюнча 595 604 жаран шайлоочулардын тизмесине киргизилген. Ал эми ушул жергиликтүү шайлоолордо жалпы республика боюнча 448 кеңеште өтөт шайлоолор, 35 кеңештин шайлоосу кийинирээк өтөт. Ага дагы тизмелер илинип, алдын ала тизме биз тактап чыктык, контролдук тизме дагы илинди. Азыр бардык тизмелер шайлоо участкаларында илинген. Урматтуу айыл өкмөттөр, ушул биздин шайлоо комиссиялары менен бирге буга көңүл буруп карап коюңуздар. Нуржан Шайылдабекованын айтымында шайлоону өткөрүүгө бир аз эрежелер кирген. Ал өз сөзүндө шайлоочулардын жана талапкерлердин шайлоо укуктарын ишке ашырууга милдеттүүбүз. Бирок эгерде бир даректе 10дон ашык адам катталса, аны көзөмөлгө алуу керек экендигин эскертип өттү. Былтыркы окуядан кийин жаңы эрежелерди киргизгенбиз. Анын ичинде эгерде каттоого 10дон ашык киши туруп атса, бир адреске анда ушул маалымат ошол эле учурда акимиятка, аймактык шайлоо комиссиясына жана укук органдарга, ички иштер органдарынын бөлүмүнө жибериш керек. Жыйындын жүрүшүндө шайлоого тиешелүү бир катар эрежелер, милдеттер жана укуктар жөнүндө сөз болуп, ага катар айрым суроону жараткан маселелерге жыйындын катышуучуларына түшүнүктүү болуш үчүн Эркин Тентишев БШКнын төрайымына суроо узатты. В апреле 2021 года ожидается в Чуйской области 95 айыльных кенешек выборы из 6 городов. У нас в Чуйской области 105 айыльных кенешей и 7 городов. Карабалта не входит, и
10 айыльных кенешей, а у них срок не подошел. В связи с этим на сегодняшний день со всех айыльных кенешей присутствует, да? Есть, да, по-моему, все. Аким? Со всех айыльных кенешей, да? Понятно. Я просто хотел бы сейчас задать вопрос. Знаете, вот этих 10 айыльных кенешей, где не проходятся выборы на местный кенеш, и в одном городе Карабалта не будет проводиться выборы. В связи с этим по референдуму какая ситуация, и вы как-то разъяснили, какую позицию нам занимать. Вы сами говорите, что мы не должны участвовать одном ресурсе, но тем не менее вот в этом направлении немножко разъяснения. Спасибо. Ар бир эреже мыйзамдын негизинде так жүрүшү керек экендигин баса белгилеп, Нуржан Шайлдабекова суроолорго жооп берди. Учет избирателей, участвующих на референдуме и на местных выборах, он проходит отдельно. У нас, например, на прошедшем в январе референдуме и выборах президента был общенациональный список. Он почти был единый и там, да? Сейчас у нас разные списки. Они незначительно, но различаются. Местные кенеши включены граждане только по отметке в паспорте, а на референдум включаются граждане, в том числе по АСБ, в случае, если они подадут заявление по форме 1. То есть, если у них фактическая прописка в АСБ есть, но паспорт там, старого образца или чип не поменен, да, то они могут по форме 1 обращаться и получить включение в списки по месту фактической прописки. Не фактического проживания, а прописки. И в этом разница списка референдума и местных кенешей. В том числе, вот, как я сказала, отдельные категории граждан, там, военнослужащие и другие, на местные выборы могут быть включены только если они и служат, и живут на этой территории, а на референдум они могут быть включены по спискам, подаваемым командирами, в списке референдума, даже если они проживают на другой территории, а здесь проходят службу. Учет ведется отдельно, списки вывешены отдельно на референдум и на местные кенеши. На участке, где нет местных выборов, только списки референдума вывешены, эти участки должны быть организованы. Всего у нас 209 участков референдума, на которых нет выборов местных кенешей. Из них 48 за рубежом.